liday ken sakripisyo iliw awan patinggana Facebook nagliwliwaan Maysa grupo tinakita no IlokanoKa TumiponKa Maysa puso ken pamilya abong naka ni ayan umok naka ni ragsay sipud pa'y naibilangan nagbalin ka pagtaingan maikanwa pamilya silaw ka't dalan ko no IlokanoKa TumiponKa Maysa puso ken pamilya abong naka ni ayan umok naka ni ragsay rigat ken tuok jak nariknan sikati kalasag ko kabadang kat inaldawaldang syakti agrayu ken ka ayat ragsak panagkaykay sa kapya ornos ken managtulong aminin na adalbiag ko grupo ka apagwadan no IlokanoKa TumiponKa Maysa puso ken pamilya